pa smo ljudi na epizodi Minecrafta, odnosno ovo nije epizoda. Ovo nije epizoda, to se ne brinite. Nije treća epizoda, to se ne brinite. Ovo sam ja sve izgradio. Da, to je on sve izgradio. To je tutorial. Ovo liči na tutorial. Pa nije, nego sam ja lista zanje. To je tutorial, fakat. Mjeseca ovo napravim. Nije 2 mjeseca, nego 2 mjeseca. Nije mjeseci. To je tutorial. Pomogni mi. Kako si uništit malo ovaj svijet? Pa nije ti kock. Šta mi bacaš, Vukšel? Dobro, ajmo. Doj, šta meni bacaš? Wow, Sharpness 2. Ajmo. Sharpness 4. Sharpness 4, knockback 2. Wow. Šta tebi smeta jedan blok? Ti si očito jako... Feather falling. Ništa. Ja još nisam. Ja imam uporno loše stvari. Aj, dobro moj. Šta meni bacaš? Šta meni bacaš, glupane? Ne, moj. Gemil, sve... Onda ću ti sve sa TNT-om razbiti. Dobro, znaš kaj slijedi poslije toga? Da, znam. Ponovo beacon! Beacon i chest. Šta je u chestu? 5 irona. Ne trebamo 5 irona. Komando. Eto. Brane, gdje si? Tu sam. Bacon, sapapa. Ovo cijelo ja nisam napravio, ovo se sam stvorilo. Ali ovo sam napravio. Već sam Ovo je dio worlda. Već sam rekao ljudima da je to. I to je cilj. Onaj da prvi doleti ili gospoda do tu pobjednik je. I ovo je dungeon Herobrina. Da, ovdje nas je lovio Herobrine. Da u tom mjestu, kaj ne? Je, tu smo jedno bili Herobrina, evo. A jesi, ti demete play. Ovo da. Ovo smo mi s
od tamo do tu. Idemo dole, idem prema dole. Stavi u survival. Stavi u survival. Da uzmeš hranu? Da, fakat. Idi mi na živce to. Da. To. Eto. Šta ti je? Ti nisi Herobrine. Ajde, ja ću se sakrit, neki ljudi misle da sam ja Herobrine. Ja ću uzimat skin njega. A svi su to čuli. A tako da ste čuli? Ne bi rekao. Šta je, mama? Ajde, daj. Daj, mama. Ovdje sam trebao staviti. To niste. Vidite! Čuli ste ko je to? To je... Piše time. Pa znam. Ubit ću te. Aj, stavi u survival. Stavi u survival. Uzeo sam hrane. Da ne piše ime? Gdje si? Evo te. To je Ne skeleton. vidiš, na tom drugom otoku. Ne, piše ti. Fran, ajmo natrag. U Selendaru pa... What the fuck, kako sam poštenjen? Ajmo u Selendaru. Ja sam se vratio tu natrag. Tu plaj se do mene. Ja ću tebi do mene. Ne. Upsi. Znači čuti iz servera. Dobro, ako to još je 2 put napraviš, baš ti prijatelj. A već jesam, mi zove ti se očito ne sviđa. Hoćemo moj svijet. Moj tutorial. Reci kad se ja to. Evo kad si ušao. Radi mi se tutorial, vidite ljudi, dobre tutorial. Koliko traži? Još 5 minuta. Kako imam tako malo hrane? Nisam stavio hot stop gas. Da. Ajmo izaći iz. Exit with... Neću sejvat. Zato što... Daj mi invite. Daj ti napravi novi. Molim te. Kako ću ako ćeš ti ući svoj? A ne radi mi nešto. Moram završiti Ne epizodu. radi ti nešto. Juuu. Tamo natrag. Evo nos nutro. Ovo je novi svijet. Ovo je on sagradio, kaj ne?